are here today to celebrate the return to our soil of the remains of heroes. President Ramaphosa watanganiza masalera abalwera mbopolowo. We had a long period of ANC one-party dominance in Tshwane. Vali horla DA bakotoda Silas Brink bachiberera kabuimo anedoro. Ndari madekwana hariko watanganiza ka Mafhungo ya Tshivenda pano ka SABC 2. President Ramaphosa baripuraneze bukati za upata pichu une babulungwa hone une bahali badobulungwa hone sambo prosendera ya kriso. President wambaye Freedom Park chipangani cha msi mushumo watanganiza masalera abalwera mbopolo bebaloba musibe upara ninge Zambia na Zimbabwe masalera abalwera mbopolo bafuwi nambili obwiswa pano hayani. President bakulibwa mashango eyaswerera abalwera mbopolo balino shango. We are here today to celebrate the return to our soil of the remains of heroes. Through this act of repatriation, what we are essentially doing is to reinstate their nationhood, their citizenship, their South Africanness, and their humanity. We are returning them to the land of their birth. We restore them to their families and to their people. And we're pleased that their families are here because through this we are also paying tribute to their families. Families who went through a lot of anguish and pain and depression and sadness over the years. And we pay tribute to you all for having gone through all that, and in fact, you sacrificed immensely. Decades ago, these freedom fighters left a country that was at war with itself. They left a country in which the fundamental rights of its people were brutally and cruelly suppressed by a system of apartheid, which was declared a crime against humanity. Zichezoraro mungwalile muurani wa ANC bofikile mbalula boba na maipya kuriso au erero bahali bamboforo beba resiabe ufaralini. It will be remiss of us as the ANC today not to mention the indelible role played by the countries where these comrades' mortal remains were repatriated from, Zambia and Zimbabwe. Zambia, led by President Kenneth Kaunda, gave home to the ANC and other liberation movements. Mo commissioner muurani wala Zimbabwe Khalino bo Christian Katsande musi bachibva muromo bokhoda mishumo ya majakandira abo heba taisori mishumo yabo ayongoba ya fedzi maramba kubonara. There are several projects that have been undertaken and are being undertaken at the national, regional and continental levels to memorialize and immortalize the liberation history and heritage of our countries and region. Minister of Mitambo Butsira na Mverero Bogaton Mackenzie vari ubuisa hamasalera abahali bambopolo baroba bufaleni pano hayani zokanadzea ngaufarasana bo Mackenzie bokoda President Ramaphosa kaobe afulfelo labo khabo uri batokona uchimbidza mushumo uyu wandeme kalushaka na mita wa ubuisa masalera yo pano hayani une bari mushumo uyu woba utsini na mbilu yabo. My mother died of a broken heart because her younger brother was never found. So my mother never spoke about a younger brother, but I could feel a pain. So I saw what my mom went through. That's why I was rushing, because I saw what my mom went through, and I don't want any other woman or children or father to go through what my mom has gone through. I can tell you I got two other instructions: to go and get the other soldiers. So to some of the children that are here, the president is resolute, he is intentional that we must bring back all the
soldiers that fought for freedom. Minista wa mbia vupileli vo enji mucheha vari uvuiswa masalela abalwambo pfulo avo zvidokutadza va mita yavo. Marangaphanḓa wa ḽihoro la MK Phalamenini Dokotela Vho John Hlophe vho imiswa lwa tshifhinganyana u shuma kha Khomishini ya Tshumelo dza Vhulamukanyi kana JSC. Khothe khulwane ya Western Cape yo tshea a tshi khou ima na khumbelo ya tshihaḓu ya ḽihoro la DA ya u imisa vha Hlophe u shuma kha JSC. Vha ḽihoro la DA vunḓuni ḽa Gauteng vha ri vha ḓo ṋanga Vho Silas Brink sa vhone nketheni wavho wa vhuimo ha ḓorobo ya Tshwane naho vha tshi khou bva u bvisiwa kha vhuimo uho mulovha. Vharangaphanḓa vunḓuni ḽa DA khathihi na vhashumisani navho vhane vha bva Tshwane vho amba na vhoramafhungo ḓoroboni ya Pretoria nga u bvisiwa avho Brink na ḓorobo wa Tshwane. Avha vharangaphanḓa vha ri vha ḓo humbela vharangaphanḓa vho lushakani kha muvhuso wa GNU uri vha dzhenelele khathihi na uri vho Brink vha vhuiswe tshidzuloni itsho. Nga murahu ha kundiwa kha nndwa dza polotiki, Vho Brink vha khou ṱhasela ḽihoro la Action SA. Vho Brink vho bviswa mulovha u vha na ḓorobo wa Tshwane. I certainly have my differences with the ANC over the years. We had a long period of ANC one-party dominance in Tshwane. There were efforts to herald a new era, to do new things, to make policy changes, but there's been considerable instability. And at a particular point, you've got to ask, again, what is in the best interest of the community that we serve? Fulufulu ḽa Vho Silas Brink ḽa u nga vhuedzedzwa sa na ḓorobo wa Tshwane ḽi khou tikedzwa nga vha ḽihoro ḽa DA vunḓuni ḽa Gauteng vhane vha khou vhea dzina ḽavho phanḓa sa nkhetheni. Vha DA vha khou ṱoḓa vharangaphanḓa vhavho vhane vha vha tshipiḓa tsha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ya mahoro kana GNU vha tshi nga dzhenelela. If we're serious about ensuring that the good work that SALGA has actually acknowledged in Tshwane, that, you know, the Auditor General has actually acknowledged in Tshwane, if we're serious about that, will we then be able to then converse around that and make sure that whatever government, however we are able to then assemble that same government, talks to that particular issue? And these are the conversations that we're going to be having in the next couple of days. Vha ḽihoro ḽa ANC vhane vha vha na zwidulo zwinzhi kha ḓorobo ya Tshwane vha khou rangaphanḓa nyambedzano dza u kovhekana maanḓa. We have experience in governing. The best time this municipality was run is when it was Comrade Sputla Ramkhuba. That's when the people of Tshwane were at work. That's when there was harmony. Of course there were challenges. Fhedzi vha ḽihoro ḽa Action SA na EFF vho no vhea mutsiko kha nyambedzano dzi re hone. We the kingmaker, the residents of City of Tshwane put us here to ensure that we can bring some sense. And we thought in the beginning in 2021 that DA was that partner. This situation here in the City of Tshwane gives us a platform to further show the people of Gauteng that we are much more than capable of leading a government and taking over the reins of certain and specific departments and portfolios. Zwa zwino zwa tou vha khagala arali vho rangaphanḓa vha lushaka vha vunḓu khathihi na dzingu u bva kha maura a polotiki yo fhambananaho vha tshi nga vhea phambano thungo u itela u vhea phanḓa vhadzulapo vha Tshwane. Vha muṱa mufumakadzi wa miṅwaha ya 23 wa ngei vunḓuni ḽa Limpopo wa tshitumbu tshawe tsho fhiswaho tsha wanala tsho tshinyala vhuponi ha Den nnḓa ha Tsanin vha ri vho farea dziṱhaha vho hanefho nkuna na lutshetshe lwavho lwa miṅwedzi ya malo vho ḓo fhisiwa nga murahu ha maḓuvha a si gathi musi vha tshi kha ḓi tou bva u vhulawa. Zwitumbu zwavho zwo waniwa nga mapholisa nḓuni ya mufunani wa mufumakadzi uyu Madekwe. It was very, very bad because they were burned. They were burned, and how it looked like they were trapped there for more than 2 weeks to 3 weeks inside because they were already rotten. And the state was very bad because how we find them is like the suspect tried to cover them by, he was using, because it seems like the body was very smelling, so he was trying to cover so that the smell must not come out. So they were rolled seriously. It's like they were covered with a lot of things. So the state was very bad. They were in a very bad state. We get the information that the suspect was still moving around. Then when we received the information, we left the scene. We left everybody there. I went with my General Ramama Kubel. We were two, and also joined by other part of our officers. We went and we alerted by also the community was helping us with the information. Then when we went, we were searching for him. Then we realized there was an alert that he's hiding somewhere because he was hiding. Then we ran there.
We found him, he was laying under the woods. Then when we took him, we arrested him, we called the police that we have the suspect where we are, and the police ran. Then we took the person back to the community, and also the community member, because they were very angry. You know, when something like this happens, people are very angry. Then what happened? The community was trying to come and they wanted to kill the suspect. Then as security, we trapped them. We stopped the community from killing the suspect because we wanted justice to be served in a correct way. Basi mutuchira kure rawia zino usikari. Riko tubaku watanganiza kama Mafhungo ya Tshivenda pano ka SABC 2 karakandre panda. Vachimbidzi vazakuendera mashango vunduni la Northern Cape variva kutodoshimisa vukoni halino shango siyanira zakuendera mashango azwa dzinaledzii. Minister wazakuendera mashango vo Patricia Kati na Minister wa Science na Technology vo Blaine Mande vari vorwera tarimbi kana mshumo ya zakuendera mashango adzinaledzii kana astrotourism uitera utakora kuendera mashango enepo. Hopfumbudziwa vhathu vonofira rati ugudisa vaendera mashango nga dzinaledzii kati nao vanetshela mafhungo avo makhulukuku. Astro Guide is someone that takes a tourist on a night tour where we tell people indigenous stories about the stars and link them together with the stories that the Bushman people told. So we take you on a tour. We have different packages where we take people on donkey cart rides through the town telling them about the history. Chipikwa tshihulwane tsha mwasho ndi uri na vhadzulapo vha vhupo ha mahayani vha vhuyelwe nga thandela iyi nga maanḓesa vhupo hune hanyadziwa nga vhaendela mashango na vhabvaho mashango ḓavha. We must draw more people, more tourists that's coming to our country, to what I call these hidden gems. I mean, here you can play golf in a desert. It's not the normal golf experience. And, you know, to also get the young people to get involved. And so there's great potential for astrotourism in this area. Vhupo ya topoliwa hu vhuyelwa nga thandela iyi khathihi na u bveledzwa ha dzibada. Others will come here, they may have some money to be able to actually invest here. So it's very important. But also, as you say, we don't want this thing to be an island in a poor community. That's the reason why we are doing a lot to actually support the local community. Africa Tshipembe liko ḓo fara muṱaṱisano na la Chile na la Australia u kona u vhona line ḽa ḓo bva phanḓa kha zwa vhuendela mashango zwi tshi kwama dzinaledzii. Ri tshi kha ḓivha kha fhungo ḽeneḽi line ḽa kwama ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa dzitshaka ḽa vhuendela mashango, ro vhudzisa lushaka uri vunḓuni ḽa Limpopo ndi ngafhi hune hanga kunga vhaendela mashango na uri ḓuvha iḽi ḽi amba mini. Vhupfhiwa vhu tevhelaho a si a SABC ndi ya vhaṱaleli. Nga hafhanoni Dzimauli hu na fhethu hu no pfi waterfall, ndi fhethu havhuḓi nga maanḓa hune vhaendela mashango vha nga ḓa vha nga pfa vha tshi u takalela nga maanḓa ngauri musi vhathu vha henefho vha tshi khou bambela vha tshi khou ḽa na mitshelo ya ḓaka khathihi na u nwa maḓi avhuḓi a u rotholela. Ndo sedza vunḓu ḽa Limpopo fhethu hune vha nga u dalela ndi Funduzi Lake. Ndo sedza uri vhathu vha nga guda zwinzhi nga ha mupo, vha dovha futhi vha guda zwinzhi nga ha vhufa hanefhaḽa Funduzi. Huṅwe hune vhathu vhane vha nga kona uri vha endele hone ndi hafhaḽani hu no vhidzwa Mukhase. Ndi huṅwe fhethu hune ha nga fara vhathu zwavhuḓi nga maanḓa, hu na maḓi avhuḓi o rotholela, hu na mitshelo ya ḓaka henefho, hu na zwiṋoni zwine zwi vha zwi khou lila wa tou pfha na iwe muṋe wo vhofholowa nga maanḓa. Ndi fhethu havhuḓi nga maanḓa, mirunzi yavhuḓi nga maanḓa. Ndi zwone vhathu vha nga ḓiphina ngo dalela vhupo ha Phiphiḓi, ndi fhethu hune ha vha vhuḓi vhukuma nahone hayi musi vha u dalela vha nga dovha hafhu vha bambela no bambela musi vha haningei vha gotsha na dziṋama. Ndi fhethu hune ha takadza vhukuma hune ha vha na tshisima tshavhuḓi tsha maḓi. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi na randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rands 10 cents, bondo ndi 23.93 cents, ngeno euro ndi 19 rands 11 cents, ula Botswana ndi 1 rand 30 cents. Mikove phala JSE Inter. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,654, platinum ndi $1,007, oil singokunakiswaho ndi $71.69 nga fagi.
rakontraka wa kale wa Eskom o Michael Lomas vha ḓo bvela phanḓa na dzula tshiṱokisini u swikela vha shumela khothe u ita khumbelo ya bili kha ḽa 28 ḽa ṅwedzi u ḓaho. Vho Lomas vhane vha khou hweswa milandu ya vhufhura ha masheleni a randa dza biḽioni nthihi na hafu kha Eskom vho vhuiswa fhano Afrika Tshipembe u bva United Kingdom vhege yo fhelaho. Ramulayo wavho o humbela khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Kempton Park uri vha ṋewe tshifhinga tsha u ṱola vhuṱanzi vhune vha khou ṋekedziwa hone nga muvhuso. Court postpones your matter until the 28th of October, back to this court 8:30, for the disclosure of the case content to be provided to your legal team. I think his health will always be a concern, but I do believe that he's being properly looked after by the medical staff and Department of Correctional Services. Madeko na vudi na mapero a vhege a vudi ndende.